21 the chin tham zo tu langai tu nan zatin no kut kin tlai na thawngchimnak kan thawk than la kan chim ding mi thawng tlang tar na chu chunchung ke angak mi CDF ra ka panni annun nak aliam tathung a motor acho bantuk in a umter mi mingya tu polik boy chang min u KNLA phufan ni antlai kan ko zong a mi pi bantuk in a umter mi ra ka panni tlai an sive Shibu chau miang motor lam a council ra kap motor bompo no antong pariat naklom lo an thi KNDO battalion pali mun ma chung a ummi SAC Sakampol nukil ding in KNU ni athen Karen ram a mi pi athi mi zanhi le somnga la pasri amphan Chilim peng jinje khwa ka dau nak a council ra ka battalion hlai khat in 19 ong chu YDF ni anung in antlai timi ansala amasabik a chunchung ke angak mi CDF ra ka patni annun na aliam kong sala April Nikulani rok thong Nikulani Zaanlei Sumilam Pathum na cheu rong a chunchung kholu nak hauka angak mi CDF pol chu SAC ra kap ni athli in angka na I hakha CDF in salai chungnung le salai lian sang ni ramle mi phuncha a annun nak ampek chunchung in hakha lei a atlung mi pian kauna in SAC ra kapol chu mu an selo Ramlak lamlo le athli in ratno in angka na I aslai tia khwami na sin in thai asi chu ando liao ni Zaanlei Sumilam pali rong hakha khochung zong a bom thong veriat rong athang tia thai asi tathung a motor acho bantuk in a umter mi mingya tu pulik boy chang min u KNLA phufan ni antlai kan ko zong a mi pi bantuk in a umter mi ra ka pani tlai an seve KNU brigade pakhat mun ma asimi tathung peng thung bu chi thung bu khokar a motor cho bantuk in a umter mi mingya thlai tu pulik boy chang chu KNLA brigade pakhat battalion pani phu chung ni April Nikulin thum Zaanlei Sumilam parhala chewa antlai tia thai asi SAC ra ka phuna chu mi pi bantuk in ithuam in anchol changcha a PDF ni ven him nak tua in ani chho leo a antlai hi asi a motor chung a mai thal kwan ruklum tangka tingkul motor number alempol mi pi ra kap na sin in thai asi Magoiram chen kanko mi pi veng tu ra kap master people defense force kanko ni April Nikulani khat Zaanlei Sumilam pakwa rong a khwami thuam in mi angya mi ra ka patni antlai na kong zong thai asifon atu antlai mi na patni hi kale kanko kholai a ral tukwa arkai mi tetma kulani khama ya zanni le pali ra kap tangele ra kap la pi an si ha kha le bungjungkar sakhan ansar leo a pong kam thlai nak to ding in avun chuak mi an si zong thai ase atu an tlai mi na patni hi master people defense force kanko pa ka pha YPDF na ni chaklat nak an tu adi nu na in an lulei sin a an ko than na tia thai ase Shibu chau miang motor lam a council ra kap motor bompo no antong pariat naklom lo an thi Sakai ram ten Shibu chau miang motor lam a SAC ra kap motor pakhat chu PDF ni April Nikulani nga Zaanlei sang a bom ampo no na I SAC ra kap pariat naklom lo an thi tia du wan SBDF ni thong an then bompo no atong mi ra kap pol ni pongkam a ummi in cheu khat le arzot nak in pol ang khang na pin a motorcycle pathum an lak tia tol chung mi sin in kan thai April Nikulani nga zan a si riam ngan ka thong zong kan thai na in kan vazau ngam lo in ni le arzot nak in thum ang khang cho patni an thi kan zuat mi ar pol le arol pek ding kan chia mi velte an kang di
arzot hi atu leo thil man chun hun khat a ting zakhat luk asi minung chu kan him cycle pathum an lak April nikul niruk zing tiang chu zai thong man a umri lo tia tol chung mi pakhat ni yangkong kheti media a achim bompua atong mi SAC ra kap motor chu chau myang in shibu lai a akal mi ase i Burmese Dragon Force he tangti in zan suimelam pariat le minute pakul a bompokwa in kampua na hi asitia du one SBDF ni athan April nikul niruk zing a council ra kap motor somthum rang chu chau myang in shibu lai a ankal tia thong kan thai cha a tual chung mi ni chuka lam chu manri loading in du one SBDF ni rarin nak athan KNDO Battalion Pali Hunma Chung A Ummi SAC Sakhampol Nukir Ding in KNU ni athan Karen National Union KNU Battalion Patni Hunma Trongu District Chung Karen National Defense Organization KNDO Battalion Pali Chung A Hunma Akwarmi SAC Sakhampol Nukir Ding in April Nikuleninga a KNU ni Chathan Achwa nu in Nithai nga chung a Nukir Ding le Munma Kwari asi a chun Anu lei aphi chuak pol tur in asalai tia athan KNU Munma chung SAC ra kap sakhan chung a Ji chang in Mengsom li le mengret a hlat na Kudei Sakhampol chu mipi ni anti bom amhan ruang a rian tuan nak adon na muitin ngei tak lo in ka thlor in angka cha a kwami har nak tampi an tong tia atal chi SAC ra ka pol ni punma an khwa ruang a Tongu district chung kwami dum rian tuan nak thilphur nak pol cha a har nak a tia achim ram in uknak lak asi nu in SAC ni leke ko phapun Bilin Tathong Tongu tel in KNU Hunma tampi chu ka dau nak atu ari cha a KNU ni an khamve na nu a atu bantuk in Sakhampol Nukir Ding athan nu zong a ka dau nak achuak than mi zong a Karen ram a mipi athimi zani le somnga le pasri amphan Myanmar ram a ram in uknak lak asi nu Karen ram chung a mipi athimi zani le somnga le pasri amphan tia Progressive Karani People Force PKPF ni April nikul ni li a athan athimi mipi pol hi SAC ra kap kut in athimi an sitia Progressive Karani People Force PKPF rian ngei tu ni achim ka dau nak afak chin i SAC lei an sung pa cha a mipi chung a arwang umlo in an tha na free an tem i an tha na rem ngan in ka thlor in an ka ruang a athimi na an si dimo su peng chung a athimi an tambik i loiko pru su peng phe khung peng le balki peng na zong anitel athimi mipi pol hi du lo nak lang tar liao a athimi pani rajam nak a athimi pokul le pali SAC ra kap ni atha mi le remngan ruang a athimi zani le somthum le pakhat tia azapi te zani le somnga le pasri an si chuchung a kumhle riat tang athimi pathai kwa nak rom lo an tia athan rajam khep a athimi pol hi CI le chambau nak ruang le aidin a chambau ruang a asitia achim SAC in bichim nak nol angai tu Major General Zomin Thun ni chun Karen ram chung athimi a mipi anital lautia achim Karen ram hi ram in uknak alak nu Karen ram hi ram in uknak lak asi nu a ka dau nak afa nak munma asi i in lo azam tak mi singhi deng amphan tia Karen mipi bob nak chajin in thai asi Chilim peng jinje khwa ka dau nak a Council ra ka battalion laikhat in nanlin ong chu YDF ni anung in antlai Makwelam 10 Chilim peng Council ra ka ple Yo Defense Force YDF kar April nikul leninga zing suimalam pasri rong a ka dau nak achuak i Council ra ka ple battalion laikhat in nanlin ong chu riamnam he anung in kan tlai tia YDF ni athan ka dau nak hi minute somli le panga rong araw i
SAC ra kapol chu YDF battalion paruk pasari pathaili ni ambo na I angka na hi asi ka daw nak a council ra kap lei athi mi le ma pu an tam lai tia zoom asi YDF lei liam tuar an umlo tia kan thai anung in tlai mi SAC ra kap nanlin ong he MA3 mai thal zun khat zen thong bom thum kelam main pakhat utken bom pakhat RPG bom thei pakhat 5.56 zen thong zani le thlairuk le adang thiluri chep khat kan lak tlei mi nanlin ong chu zulphung he atlak ning kan zau khan kau tia an than 21 the chin tham zau tu langai tu nan zate chunga kan ilom